ngasi phong toan Manipuri sifong singdigi amasum thokiba thawdo wathok singdigi maru oibe I paw sing khonga charaga Manipur top channel gi maike digi ma'am da share tawzagi ahanbada maru oiba paw khara tanker driver positive oire thaw than khidre Assam gi khati parking Manipur da sanglakadaba oil tanker amagi driver amasum helper RAT test tawbada driver adu COVID-19 positive oirambadagi home isolation tawraga thamkhre driver amasum helper adu sayol amarongi mamang Assam gi khati parking da leidingai da COVID-19 test tawbani amasum test tawbada positive oiramba thengna khibani oil tanker adu gi driver amasum helper aniduna ngasi malom da depo da thaw thadaba lakpada depo gi official sing na sanghan khidre amasum positive oiraba driver adu home isolation tawraga thamkhre driver ama positive oirakpaduna maram oiraga driver sing COVID-19 laisatagi section nanaba IOCL gi malom depo gi senior ngasi ayiba sirul ama thoktuna khankhre IOCL gi makhada leiba transport sing amasum transporter kam dealer sing na TT crew sing da COVID-19 dagi section nanaba face mask hand sanitizer matam sana madi dakar oiba sangda phangana ba senior depot manager na thokiba sirul aduna su khangali TT gi crew sing na COVID-19 gi sign symptom phanglabadi depot da report tawbagi muhutta isolation na leigadabne amadi yamna thuna RAT PCR test tawnaba website ki kuthangda senior depot manager da khangan gadabani hainasu sirul aduna su khangali panba yabadi IOCL ga Sija hospital ga khusam naraga TT crew sing COVID-19 test tawnabagi thabak lakhatpadi lairabani adumainama test tawdribani Maraksida All Manipur RO Dealers Association petrol pump sing da thabak tawriba miyoi sing TT gi crew sing freelance warrior na masak khangbina ba laingak da taksilakli amasum petrol pump sing da thabak tawriba pumpman sing freelance warrior oina thabak tawri petrol pump da thaw hanba lakliba miyoi sing makhal khudingwaki miyoi sing ni petrol pump da covid positive oiba miyoi thaw hanba laglam loi haiba ngamde covid na ba puruba ambulance petrol pump da thaw hanba lai mapana thaw amasum gas tawba satliba TT gi crew sing masana daita laujaraga satlibani Ministry of Home Affairs ki guidelines ki matungina petrol pump sing da thabak tawriba pumpman singi Mapan da thaw amasum gas lawba satliba TT gi crew sing freelance warrior gi manung sangadabani hairabaso du bulanga nadi freelance warrior gi manung salhandri so hairi masina maram oiraga akhanana vaccination tawnabagi sinbidabana association asina hayeng lenga ki chief secretary da ayi bisrol ama pisinduna freelance warrior oina sakhang binaba taksilagani haiba wafam all Manipur RO dealer association na makhatana sfungdorakli Makasa tarakpoina to papaw manamo drug thingbagi mingda lambida sasaba mara laitaba miyoi kya phubagi thawang sa thare COVID-19 gi laisana maram oiduna wanaraba matam masida khagi club kyamgai gi thawmi singna kairau AC gi MLA gi escort singa pullaga drug thingbagi mingda lambida isam samna sasaba mara laitaba miyoi kya phubagi thawang sa thare haina United Club Coordinating Committee gi UCCOC na maral sirakli Urup kairau mating amadi Kiamgai Muslim da laiba youth club singi apun balup ama oiriba UCCOC gi secretary MD Ahmad Alina thadorok pasirol amana hai mi phubagi thawdok sing asigi matang da mari lenaba police station da wakatlaba sumatik zaba thaba amata lakhat pidre thawdok sing adugi matang da paudam naduna sirol aduna makhata na hai sahi asigi March kunga taruki numidang pung taruk rom tabada Kiamgai Muslim miyai lekai digi MD Nazir Ahmad se kuntraga mga kauba Private security guard ama mathau tawruraga mayumda halakpada maram amatta pidana Kiamgai da furakhi tha asigi hawkhiba amada MLA gi escort sing yawba kangbuna Kiamgai mamang laikai khagembam masa ibungo laimang da MD Abbas Khan kauba Kiamgai Muslim awang laikai digi mahairoi ama furakhi me manga da su Kiamgai Muslim awang laikai digi MD Mainuddin amadi Zamud Habib MD Musibur amadi MD Kaman Habib hairiba miyoi sing pharaga otnai pigi thabakta hat keni haina ki halaki numid asimaki numidangna Kiamgai Muslim awang laikai digi MD Tarik MD Salut amasum MD Farukpu khagemba masa ibungo laimang da furakhi makhoi gi license nongmai amaga lupa lising nifugu su mulauki makhatana Kiamgai Muslim makha laikai digi MD Wahidur Rahman kauba Central Jail gi staff ama mayumda halakpa matamdasu furak pagaloina tonglakpa Maruti sweet car thuwaiki haina surul sina palakli lagriba wafam di thawdok singa siga mari leina sienaba miyoi singi mathakta matik saba thabak lokhat pinaba amadi sairak phangan binaba Irrelvung police station na wakatki
इम्फाल ईस्ट की एसपी फाव यौन वरी सनख्रे अदुबो वाकचिंग असि ताबीदना लेरे मदुदी मसीगा मरी लेनना सियनब मिय अमत फाद्री अमदि कखत्रि हाइना UCCOC की सेक्रेटरी न फोंदोरगली अतुब मतमन सियनब मिय सिंग असिगी मथक्ता मतिक चाब थबो लखत्रबदी UCCOC ना खोंजंग संगसिनना बसेम सारगनी लोनना होम की फमस पूरी बस मिनिस्टर अमदि CSO सिंगी मियेंगसु सिंगसिनजरी हाइनसु MD अहमद अली न मखाताना फोंदोरगली मखा चथरकपोइना तोप मरुइबा पाउ खरना मु कर्फ्यू की अथिंग लम खरदा कोमथोकलगनी COVID-19 लाइस लाक्सिननब मणिपुर लेंगाकना तंबाकी डिस्ट्रिक्ट मंगा यावना मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट तरेत कर्फ्यू थमजिनख्रब मतुंग माइकई कयादगी कोमथोकपिनब हाइजरकपगी मतुंगिना लम खरदा कोमथोकनब थौरांग पैखतपका लोइनना चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी निंगथौजम जियोफ्रीना होम डिपार्टमेंट अइब सिरोल पीदुना तंगाई फतब थबक लखोटनब खंगनखरे कोमथोकोदरिबा लमसिंग अदुदी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस ICDS ICPS की मखारा तौगदब होम डिलीवरी सर्विस चाना थनब पोसैसिंग थिंदोक थिंजिन तौबा फाइनेंस डिपार्टमेंट अमसुम ट्रेजरी ऑफिस की स्टाफ मसिंग हंथना हांगबा बैंकिंग सर्विस की ओइना निंथौकाबा युमसकैसा अमदि इराय नुमित अयुकी पुंग 10 दगी नुमिदुंगबा मतुंग पुंग 2 मखाई फाउबा हांगबा संगोम की पोथोकसिंग अमसुम सा संगी मचिनजाकसिंगनी हाइनसु पाउसना फोंदोरक्ली मरकथन स्टेट की वांग थोप पाउ खरना मे 25 सेमिस्टर एग्जाम होरगनी तमिलनाडुदा टोटल लॉकडाउन थमखिबना मरम ओइरदुना सस्पेंड तौखिबा नत्रगना थिनथरखिबा इंजीनियरिंग सेमिस्टर एग्जाम सिंग मे 25 होरगनी हाइना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लेबापोप नुमिता लाखोखरे गवर्नमेंट हौखिबा नवेंबर डिसेंबर सेमिस्टर एग्जाम सिंगदा फेल ओइखिबा महिरोइ सिंग अमुहना टेस्ट तौगनी हाइनसु लाखोखरे मसिना स्टेट असिगी इंजीनियरिंग महिरोइ सिंगदा खुदोंग चाबा मपीरी आईब एग्जाम की दमकता महिरोइ सिंगना अहेनबा फी थिनिंगाइ ओइदी हाइनसु गवर्नमेंट की सिरोल अदुनसु मखाताना फोंदोरगली नवेंबर डिसेंबर की सेमिस्टर एग्जाम सिंग लॉकडाउन मरम ओइदुना थिनदखिबा मतुंगदा सही सिगी फेब्रुआरी थादा ऑनलाइन पांथोखी अतोपा पावमनमो हानगी MP पापू यादव लॉकडाउन की रूल थुगाइबगी फारे बिहार की हानगी MP जन अधिकार पार्टी JAP की प्रेसिडेंट राजेश रंजन एलाइस पापू यादव लॉकडाउन की रूल थुगाइबगीदमक लेबाक पोकपा नुमित्ता पटना पुलिस फारे लेबाक पोकपा नुमित के अयुक्त DSP रैंक के ऑफिसर अमना लुसिंगबा अचौब पुलिस फोर्स अमा पापू की ऑफिस रेसिडेंस मंदिरीदा सुंके फाखी अहानबद हाउस एरेस्ट तौखी तैगुबंगसु मतुंग ताबदा गांधी मैदान की पुलिस स्टेशन पुखी फाबगी पाव पटना पुलिस कन्फर्म तौखी गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के ऑफिसर अमना फोंदोरकपदा पटना लॉकडाउन की रूल थुगाइबगी मराल फाबने लॉकडाउन मनुंगदा हॉस्पिटल कयादा चटखी थौवंग अदुबु एपिडेमिक डिजीज एक्ट की रूल खोंगाउनै मसिदा नतना राजीव प्रताप रूडी की अमनूर ऑफिस रेड तौखिब नुमितसु सरन ऑफिस की मयोक्ता FIR रजिस्टर तौखी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मंगन तहनबगीदमक्ता FIR अदु रजिस्टर तौखिबने सरन पुलिस एम्बुलेंस 39 की ऑफिस पैसिनबगी मराल सिरबसु लम अदु रिजा प्रताप रूडीगिनी हाइना क्लेम तौखी रूडीना की ऑफिस कैंपस एम्बुलेंस 39 थमजिलंबगी मतंगदा खंगलुबगीदमक स्टेट गवर्नमेंट JAP की सिप असिगी मयोक्ता लमन खुंबगी थवंग सथरे हाइना सोर्स खरनसु फोंदोकनरखी एम्बुलेंस सिंग अदु पैंडेमिक की मतम असिदा हेना फबा मौन सिजिनबा यागनी हाइना पापू यादवना फोंदोकपा लेखी यादवना मखाताना हाइखिबदा बिहार की मियामनि एम्बुलेंस की दमकता वनरी पेशेंट सिंग अमसुम असि भागसांग सिंग पुबदा नमदुना लुपा लिसिंग तारेतगिना लुपा लिसिंग 15 फाउबा तिंगाली बिहार की डिस्ट्रिक्ट कयाद पेशेंट अमसुंग असि भागसांग क्या कार अमसुम साइकिल सिंग पुनरी अमरोमदा रूडीना महाकी ऑफिस एम्बुलेंस 39 थमजली एम्बुलेंस सिंग अदु कुमजा इंग 1918 MP फंड सिजिनरगा लैखिबने पापूगी वाफम असि रिएक्ट तौरदुना राजीव प्रताप रूडीना एम्बुलेंस सिंग अदु ड्राइवर लैतबदगी थंबनी हाइना क्लेम तौखी हाइना स्पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली लोशिलकपोइना तोपा पाउ खरनमु ऑक्सीजन सप्लाई थिनथबदगी तिरुपति की हॉस्पिटल COVID-19 पेशेंट 13 सिरे दिल्ली अतई स्टेट क्या की तोान हॉस्पिटल ऑक्सीजन फंगदबगी क्राइसिस लेरिंगै आंध्र प्रदेश की तिरुपति ममिंग लेरबा रुइया हॉस्पिटल की COVID-19 पेशेंट 13 ऑक्सीजन सप्लायर थिनथबदगी सिरे हाइना चित्तूर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
Harinarayana Phongdoragli Hospital amasum district authorities singi matungina COVID patient taraga mathoi siribadu hospital aduda oxygen tanker yaurakpada minute manga sonthabadagini adumainama khudakta oxygen piba hobadagi makhatana patient kya siramgadabadagi dikkanki hospital aduda patient lising marum laying libani khanghaudana oxygen supply lepkhibadagi patient kya sorhonba waba horaki amsa oxygen supply lepadagi sorhonba ngamdraba patient sing adu hingat hananaba doctor singna CPR procedure sathanaba honaki amaramda patient singi imung manung singna cardboard sizinaduna nungsit humjin halaga patient sing hinganana bohonaki thaudo dugi matang inquiry sathaba hokre amasum chief minister YS Jagan Mohan Reddy nasu report ama kaukre haina pausna makhatana phongdorangli dugi ma hojku nadi matang sa lusinjarage anabu I pausing update pijarhi ge myam ngai minasi and thank you.